Adofo yɛda wase so saa do hwiri sɛ wagibre na kokoso ahwɛ Attention TV na oma wate ase na oda so adi ne chachi Adofo me man nyɛ wabufo sɛ wo sɛ wada gire de hwɛ Attention TV na mo hwi ba ya me begina ya begina brofre be ma ho na yɛ ka brofre be ma den ba chaw brofre mama ensu aduhane nso ne se wo mfa so wate bribi mi kire mentime nwie ane nti ana mato aso a me kire obi se adenti na brofre be ma yentwa ntontwene odofo bi si wo a me ntwa ntontwene why oni ese wo ye ne se obepebre na wonya abotre anse me gina nwuram anya me ho na atomi ene metim na me denti na mabegina nwuram na mu sene be manya me adwuma nya body bia nya me abobia nipa behu nya me dia dom me no nipa behu so mfaso eni ntina ma begina brofre be ma ho me ba cha brofre ka na haban no ne awo kra no ma me pebi na hu ni yi cameraman me ba cha obehu aha brofre be ma na haban we oba ada ma me chia matiefo ma me chia University Foundation o mo na boy achi dom na o ma nya ma bia ye bia no ekoyie na ehyeden me ba jo tie brofre be ma no na haban ya okitai oba wawo a mojafin agina wayase na ewew ana beka se eye odaye na ewew no we odi sija so a na ehuru na binwi a odi meko betum na wode enson mokamu enson wa hono odi bi agum no wa hono na wasone so na wode akosa me pacho moja bi eda wa yase odae bi a esi kwan me pacho tie ni nyina ba eden ebe free ho ama ho eden ato orofo yenko anim ma kire no free afi ye mehwe the spiritual aspect orofo ade esi we me mekire ne bad side na mekire good side nko a bi wawo na masasa wo kra no any peace of mind me pachoti wo kra ni peace of mind wo dia ba ne se anadwo de suo mo be sori na wa pride ti ade aba brofre be me ase pride ya pra ayeti etia no wo de be baase wo de baase a wo ba be kasa nsemi wo ha wo be ka me pacho frame me na man na screen ase no fa na me no man na mo chobi wa screen ase bia content ntumi mfa me pacho tie me na man 0553 401462. The next number is 0543 41 91 60. Eba joti. What the fa na frɛ business papa me de pride ko du ade na se den na meye. Ana be papa me kɔ no. Pride nko na me de bɛkɔ na me de akɔye. Wo ye nipa wo da wo so dai bɔne. Wo bɛ so dai no kramat sound. Wo bɛ so dai na mpongo na ntwi kyese wo benya attack. Ubaso da na ntwi tile ubenya attack me pacho praye ene ade baako obi say this time say na nature mind no oye nyama no enye kra nipa wonti na ma this time yi nyama firim no nipa nye ebi farm directions ni edigi amafo sika so what does here me kire no obi so de kire no de gi sika me bajo tie me ya sapo ya boro sapo ne atetefo dua sapo na meka na ye wi bisawe no no sapo no wo de beka patete na da ba brefe be manase wo ba me pacho ade aka ho ti na me se frame ansa waba mabonya me menu aka ba ako frame ansa waba nti o ba wo se abrabo ya metimu me kra ni nye me so dai bone me so da na me na musie na ye che me has me che tof has so ni tete bre na ye de se ayi me pacho enye owu dai bia so bia fa brefe be manase we beto ade mo ho wo ye wi pachoti aba no we ewa aba fita no ene na haba ni nyina no odi bi kofie na odi kamfa ene odi aba de atoso odi ato awewam na waso jaguso abo anadwo nondu na waso woso ampachoti sene dai ni tibia sene ni pa bonifo ayehye bia no o meja wo krem ema because nipa bia de utu prison a wabrabo enkoyi
me pacho tie brofre be ma asintini no me pacho be ma waye mre wo mpam no na duroni obetimi asa yeah obesa oni ma sanso a wo de be kadua ba ko ho na wanua na wanumbi ba obesa na ayusisim na waye free na watime gina na so na mpa oyira from wura ne ama Ghana ma ni nsu ade nyina se ye mama ya ye mre nti omu ntimi mfre ye wura Kofi papa yaw kwam papa sa afeti edua esi oba ne kotu no ankasa obi ewu me seriously monti ase wo na wawu no aye young monti ase me pacho no so ye wade ye de baba oba be fa na anadwo de suom ese dai anadwo dai de suom oba be fa na anadwo de suom tie me kan de dede na kufa akana le paso le so sikampe dede obi susu asoja nti wa humi ya le passons le PC obi asoja o sikampe dede enti me pacho tie anadwo de suom no o ba me pacho pekojan 1 yard besi titisika akade ba ko frame o ba ha ya abrochefo no mo amatutu kwan ma enkleke mam no me pacho momra mo busuafo profo be ma mo fanna ne mamo mo fanna ne e mamo awurade be manyama edan adane afa wutie me anadworo ba se ya obom se ago ai no why din no asabo mu ago uwie pe osimi nua simasie ntiase brofre bema me why wo ho de kotufie oni mane hwini ni tinani mprusuo no mra odofo odi kodufie ho a ye wade ade beye freme na me nkyere fa me na ma screen na se na fei nyame na koa ne difo me pagya na me ma na ni onyame yeden enye kese afeti me brofre ha ba mono no emono no tie obi se odifo aya won sam no kan ntentem dodo tini matombo ase no brofre ha ba mono no me pa chokofa na fabra fie wodemu utimi chichire odi abawum na de ato wodemu ha money mpe odofo se yedi adwere chie da ye ba ma asu fro nyina den asa fodi aba asha ba munum fakoto nanim abonsam yetimi sore ma me hawadwen odofo bo ho ban sa wawu bo ho ban no bo ne fo bi ansore ntiawo bo ho ban na wo nyamiani bo ho ban na abo enkonim ni ameka ne se aha me ginai odifo ni ameka cho se sorry asa too late udi asam o court asam no untimi ndi me pa cho fa red wine ana snap fa begu bra fure be ma se o ba frame na me cho se na abaye no why o ba frame na me cho se na abaye o bra fure be ma na se na fe hwa de ya se won sam sika o pese o ba bra fure be ma se be ade a frame na me kire na bra be ye wate o frame ya ba bia wo bia no me kire wo wate ase watimi abobra mo fie ni ade ni na wasan ton nipa na yes a opose ohu brofre be ma betima kirewo na wo bade am serewo frame na me kire nyama ade baase aha ye kwan ho obi se me kan snap no red one papa onye nyame nipa me pa cho kokenkan numbers 28 verse 7 no kenkan Psalm 75 1 to 10 one dey kan hwe red one ne ye hwehwe ni mu dodo nti ntimi nka ne no kora ne mfa nkyerem ya ka kyerem amu penti ye black orofo oboafo ni nyame oboafo no kese nyame nhira nkan no nya kese no beja na ni nyame nkan awrade nhira be kasa bebra mfumso bepam mfumso mpam enti sabri ma onyame akoa empeja ne nsa na me ka ne se obi a me pachew oba esua de a wo
nsuo ebesi brofo be ma ase o ba frɛ me na me ade o wi afa nsuo ade ade be ama kwala no no nyame o ba ko school yesi onwe ne ekot ya de brofo be ma tu nsuo ma no e di dware okotfo na nkasa hu na wo ma ne nchen biem orofo nyame kan se onyankopon ene onyanyamfo wura okase ne awurade sabri ne ye kan se enku ho jibre na di odifo akwasi Antwi Attention TV so subscribe share me pa chaw na awurade be bowo ne ote nchen no ka chen se o memfa data nhwe e ma ato akase ni nufu ze ne aka ma na no o mu di nufu kase ni to kase beguo awurade mpa no nhiraw se wo watie me da se makraw bye bye.